Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Ako ste prvi puta na kanalu, ja se ovdje bavim osvrtima na filmove i serije, pa ako vas te stvari zanimaju, dajte nabacite subscribe. Vas ne košta ništa, a meni će značiti puno. A sada, Game of Thrones. Odmah na početku da vas upozorim da će biti spojlanja, pa ako niste pogledali 7. sezonu do kraja, 10 dana je prošlo, zašto niste još pogledali do kraja? Uglavnom, pogledajte ju pa se vratite na video. Inače sam jako veliki fan serijala Pjesme leda i vatre, imam sve knjige i na hrvatskom i na engleskom, neke mi je i potpisao Martin, lijepo sam se i slikao s njim tom prilikom, imam ovu cool majicu koja dokazuje da sam najveći fan ikad. Šta još imam? Imam jednu cool sliku koju mi je prijateljica naslikala za rođendan, slika je vjerojatno tu sada, ju vidite ovdje, jel? Šta još? E da, statirao sam u 4. sezoni, pa ako vas zanima priča o tome, napišite mi u komentare pa ću snimiti video, poseban video. Ova sezona je prekršila neka nepisana pravila kojih se serija do tada držala. Znači, prvo izašla je u 7. mjesecu, a ne u 4. kao što je do sada bilo normalno. I također ima samo 7 epizoda dok su prethodne sezone imale po 10. Ovdje imamo također najdužu epizodu do sada u trajanju od 80 minuta. E sad, to što imamo manji broj epizoda bi trebalo značiti da imamo veći budžet po epizodi. Znači li to da ova sezona izgleda ljepše od prethodnik? Znači je odgovor na moje retoričko pitanje. Ne znam u čemu je caka, da li je nova paleta boja, da li su tu čačkali, da li je drugačija oprema, da li je novi direktor fotografije, ali 90% vremena dok sam gledao ovu seriju sam imao dojam kao da gledam film, pravi film. O kompjuterskim efektima da ne pričam, to je do sada bilo definitivno najslabija strana što se tehničke strane tiče. Ovdje izgledaju, wow, skoro ko da gledam jedan visokobudžetni blockbuster. Daj mi riječ neku. Dok sam gledao prve 4 epizode, mislio sam da će mi 7. sezona biti najbolja od svih do sada. Dijalozi, tok priče, kadriranje, efekti. Ko da gledam novu, bolji Game of Thrones od svih do sada. A onda se desila 5. epizoda. I tu se vidi da je Martin izašao iz priče u kreativnom smislu. Više nije sudjelovao u pisanju scenarija i dao je ovoj dvojici otvorene ruke da rade što hoće. Znači, odluka da se ode po jedan uzorak White Walkera koji bi kao trebao nagovoriti Cersei da se pridruži njima u borbi, nema šanse da će Martin u svojim knjigama napisati nešto tako naivno. A ovdje smo to dobili. I prije smo imali velike izmjene u odnosu na knjigu, prvenstveno Dorne i malo manje Iron Islands, ali to sam uvijek nekako uspio opravdati zato što je to bila nekakva sekundarna radnja i taj svijet je toliko ogroman narasao da vjerojatno ne bi uspio stati u format serije kako su ga ovdje postavili. Ali ovo je glavna radnja i dobili smo čisti fan service. Znači, kompletna ekspedicija se više manje, uspješno vratila nazad. Koliko god oni to pokušavali dramatično prikazati. Ostali smo zakinuti za onaj jedan martinovski twist kao što smo imali Hodora u 6. sezoni. Ovdje smo dobili Jona i Daenerys što se očekivalo, Cerseinu buduću izdaju što se isto očekivalo. Nisi me oduševio, nisi me iznenadio. Možda su gledatelji ostali malo iznenađeni, ali čitatelji ne. Čitatelji su ovaj puta popušili malo. Da. Nije mi se svidio način na koji su se riješili Littlefingera. Mislim da je taj lik zaslužio bolji kraj. Znači, vrhunski spletkaroš i ti ga pobjediš čovjekom, odnosno dečkom koji je sve videći, sve zna o bilo čemu što je ikad bilo. Znači, ko da nam uhu ideš nuklearnom granatom. Overkill. Mislim da je Littlefinger zaslužio bolji kraj i nadao sam se da ću ga vidjeti u 8. sezoni, međutim, od toga niš. Očito je ova sezona bila sezona kada se u biti ploča sa viškom figura miče da bi se ostavilo prostora za nekakvu glavnu radnju, odnosno finalni okršaj. Jonovo porijeklo je možda moglo iznenaditi gledatelje, ali čitatelje sigurno ne. Svi smo to već znali. Međutim, sada imamo situaciju da imamo jedan incestuozan odnos s kojim bi trebali biti ok. Znači, gdje je tu granica? Braco i seka nisu u redu, ali teta i netijak jesu. Kad je u redu seksat rodbinu? Pišite mi u komentare. I još smo jednu novinu dobili u 7. sezoni. Westeros je dobio fast travel, jer kako drugačije objasniti da jedna flota od ne znam koliko stotina brodova prelazi sa jedne obale kontinenta na drugu obalu unutar jedne epizode i mi imamo dojam da se to desilo u, ne znam, 2-3 dana, par dana. Mislim,
Ne znam šta je bilo teško napisati dole u ekranu XXX mjeseci kasnije. Gledatelji mislim da nemaju dojam, odnosno nisu dobili dojam da je ova sezona u biti trajala skoro godinu dana, vjerojatno. Ne znam zašto se nisu odlučili na taj potez. Pitajte, ako znate nekoga gore u produkciji, pitajte pa mi napišite u komentar. Apsolutno mi je jasno zašto netko neće biti zadovoljan ovom sezonom. Serija je stvarno postavila jedne nadrealne standarde i jako teško je to opravdavati iz sezonu u sezonu. Ako gledamo to u odnosu na ostale serije, dobili smo jedno sasvim zadovoljavajuće poglavlje u ovoj velikoj priči koju, hvala Bogu, završavamo u sljedećoj sezoni. A kad će ona biti? 2019. Vi mislite da će biti 2019. jer koliko ja čujem scenarij još nije napisan. Da ne bi mi to čekali do nekih onih sljedećih olimpijskih igara. Ne bi se iznenadio. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i šerujte ga s prijateljima. Ako nije, šerujte ga s neprijateljima. Budite nemilosrdni u komentarima. A mi se vidimo do sljedećeg osvrta. Hvala lepa i laku noć!